have this crazy fantasy in my head that we're just energy trapped inside this body. The energy comes out and we could do whatever we want. I think like that because I do some crazy things sometimes that I don't even understand. You just have to focus on something so hard and believe that it's possible and it'll happen. Muka Božja je ovo snimku, znači. Vođen svojim avanturističkim duhom i pričama ljudi čiji životi imaju slične scenarije, rodila se i ova ideja. Odličan je dizajn, baš Da, je ovo sam ja zanimljiv. to isto, što se pomalo ti bavim. Ako spomenem da se sa prijateljem Pericom 2013. autostopom prešao 6.500 km kroz 12 zemalja i kao krajnji cilj osvojio stijenu u Norveškoj, mislim da dodatno objašnjenje odakle ideja nisu potrebne. Ludačke ideje uvijek su bile prisutne kao i želja i potreba za pomjeranjem granica. Dobrodošli na Backpunker TV. Cilj povećanja neke opšte svijesti o avanturi kao i o prelijepoj prirodi planete i o nedovoljnom čuvanju iste, odlučio sam da ovu priču podijelim s vama. U tome su me podržali Decathlon, The Express, Men Intimo, Planinski kamp Jazavčije rupe, kao i mnogobrojni prijatelji, rodbina i ljudi koje sam slučajno sreo usput. Oktobra 2020. ustao sam oko 4 sata i sa Uljašom iz Men Intima krenuo iz Beograda u kojem živim do Obrenovca, odakle ću krenuti da pješačim. Šta je backpunker? Backpunker igra, riječi backpacker, punk, što su dvije jako bitne stvari u mom životu. Oko 7 sati sam napravio svoje prve korake. Mislim, ja sam svakako prva 2 km prešao. Pomisao na to šta me čeka u narednih 5 dana davala mi je nemoguću energiju i jedva sam čekao da vidim šta je iza svake sljedeće krivine. U Koceljevo sam stigao oko 4 popodne i bio sam na izmaku snage. Ranac od 15 kila pomogao je da dobijem upalu svakog mogućeg mišića na tijelu. Tek posle nekoliko sati ležanja uspio sam da se ohladim do tačke da mogu da zaspijem. 8 sati, naspio sam možda pola 10 sinoć. Tako da sam se otkinuo spavanje. It's a beautiful day. Drugi dan išao prilično glatko ako izuzmemo taj problem da mi je konstantno falilo hrane zbog predjela u kojima sam se kretao, pa sam stalno ostajao bez fizičke snage. Krenuo sam s možda litar i pol vode, što je jako malo. Čitav dan sam hodao prelijepim šumskim i seoskim putevima i nekad oko 5 popodne sam stigao u Osečinu. Za razliku od prve noći u šator, kad mi je bilo prevruće, drugu noć mi je bilo prehladno od groznice i temperature koju sam dobio od upale, tako da mi opet trebalo dobrih par sati do spavanja. Treći dan sam uhvatio dobar zalet od ranog jutra i preko Pecke stigao na 10 km od Ljubovije. Tu su krenuli prvi bolovi, ali činjenica da ću sutra odmarati gurala me do cilja. Ne mogu da vjerujem, vrat. Taj dan sam sreo masu ljudi koje znam i koje sam tad na licu mjesta upoznao i oni su mi dodatno napunili baterije. Posle dana odmora u Ljuboviji moralo se dalje. U početku se činilo da će običajni jutarnji bolov od upale proći kad se zagrijem, ali to se nije desilo. Tetive me štaju. Kasno sam shvatio da sam od početka previše zatezao čizme i to me koštalo upale tetiva skočnog zgloba. Al goni mi natjebati. Posle 60.000 bolnih koraka i u sve to po kiši stigao sam do posljednje stanice pred cilj. Vidimo se u rupama.
sad je došlo vrijeme da zatvorimo ovu priču. Ispred mene je uspon na planinu i malo manje od 30 km do planinskog kampa Jabučje rupe. Znači, krenuo sam, sad je negdje oko pola 9. Nevjerovatno da ću danas stići u rupe. Noge su me otekle i ono, vole me tetive, ali mislim kad se zagrijem da će biti malo bolje. Da ću ispričati danas dok je dan. Šta je mu lagano? Things I like in the waves, they are hardly more than white dots to you. They are like pearls to me, on the surface, silver on the blue. Skrenuo s glavnog puta, dobro, ne bole me noge, presjećan sam zbog toga. Prešao sam već 5-6 km, tako da mi ostaje još 20-ak. Gore me čekaju, sad sam mi se javio da sam ovdje, idem gore u brda. In the same greenish hive of agony and beauty at the same time. Beauty at the same time. Sad sam kročio into the wild, to mi se jako sviđa. Vazduh je nerealno čist, samo posle kiše nema vozila, nema ništa, nema kuća, predobro. Sand decline. If the sky tore down to sing diamonds, if the sky tore down, Čovječe, može li što ljepše nego put kroz kanjon? To se čekalo, prelijep, predivno. Sad su naišli neki čovjek, žena je stali i pitali me gdje ću. Rekao sam im da treba da izađemo malo u polje, to jest ka Raulu. No, on mi kaže da mi je ovo malo duži put i da sad idem sve asfaltom do kraja. I tu kad se završi asfalt 200-300 metara ima jedna kuća u kojoj živi neki djed i da je najbolje da njega pitam kojim putem najbolje da izađem gore. I have meant over all the time I have spent explaining myself. Na vrhu ove ovdje brda vidim snijeg na vrhovima drveće. A tu negdje treba da izađe, možda malo vamo, gore negdje. Vidjet ćemo. Dobar dan! Kako ide? Recite mi kako da izađem gore na put kod kamp Pijeska što ide? Vi znate vjerovatno. On Pijesku da izađe? Ja. On Pijesak sad? Pa treba da izađe kod one pumpe što je na putu prema kamp Pijesku. A, na Karaulu. Na Karaulu, jeste. Jer ideš svuda pravo, nema puta sad odavde od ove centrale. Dobro.
Zarasto je stari put, ali ima livadom se može da ide. Izađeš gore ispod one livade, vidiš što se vidi ona livada ispod brda. Dobro. Sad je gore, ima cesta makadamski put koja vodi odatle za Vlasincu, može se na to gore izaći. Ali ti okreneš tom cestom, znači lijevo. Imaju gore 3-4 kuće. Dobro. Proplanak onaj što se vidi, vidiš onda. To se zovu gubništa. Dobro. Čađevica. A možeš isto kad izađeš tim dvema kućama na to brdo skroz, možeš okrenuti lijevo, ima put, može ići autobus. Dođe se vodovodu u Kraljevu goru. A ovako ćeš izaći, uzbrdo ćeš gore ići skroz, izaćeš u Čađevicu. Ali svakako moram, znači na ovu livadu tu i tu je put gore. Nema ono livadu Iznad gore. livade. Nego ćeš ima ovu da livade sad. Eno će onaj stup 35, vidiš. Ja, ovaj Evo ovdje. ovaj željezni. Dobro. Kraj njega tamo. Prati njega, kraj njega ćeš proći i imaš desno ulaz u tu livadu. Kud je išao traktor, freza i tako. Tom stazom skroz ćeš izaći na taj put, na tu cestu. Eli, kad izađeš na taj put, znači, okreneš onda lijevo tim putom. Nekoga vidit ćeš, non pa ćeš pitati. Nadam se, evo. I onda imaš put taj koji te vodi skroz. Gore u Deuriće ima i tu jedna kuća. Ako nekog vidiš, uputit će te tim putom gori, izlaziš, zovu se gubništa. Onda okreneš sad gori, kad izađeš tim dvijema kućama, imaš desno putić, staza koja ide ovako uzbrdo u moju gor stranu. Kuda dalekovod prolazi, kraj dalekovoda možda? Nije, Baš jeste, kraj dole. jeste, jel? 10 kW. Što ideš za To će mi biti neki orijentir, ja. Izađeš u Čađevicu. Ja sam to objasnio što ne mere najljepše biti sve u gobu. To je to. Dobro, hvala vam puno. Znači se valjda negdje će izaći na glavni put. Neš pogriješiti, nemaš kud pogriješiti jer tebi je bitno da izađeš na ovaj put. Ovi gore što žive idu tim putom, autima koji rade. Koji ne rade tu su, žive i to je to. Hvala vam puno, pomogli ste mi. To je to. To je to. Vidimo se. Sve najbolje. Premoćan tip. Ništa, vidimo se. Ja malo prokontam gdje sam, šta sam i šta radim. Reci mi da li te boli, što nas svijet sve manje voli, što smo roba potrošna. Ti i ja, što nas život ne miluje, što nam novac ljudskost siluje. Ne može se porediti temperatura ovdje i dole, znači, Boga mi je već opasno hladnije. Laž, istina je laž, percepciji bježi dok u podsvijesti laži. Igre bez granica, radi papira i kopanica, politički zlo i crkva deo. Dobar dan. Recite mi, mogu ovdje izaći gore kod one pumpe? Možeš prije pumpe ćeš izaći. Znači, ideš po puta, ima vam krivina. Dobro. Sve kako put vodi, ima gore krivina, izaći na ovo brdo. Znači, kad dođeš, imaju dvije kuće gore napuštana, nema nikog. Dobro. Prođeš njega gore, onda desno, gore i vidit ćeš neki putelja. Koliko ima da se ide uzbrdo tu otprilike? Nema jedno, ne znam, 1 kilometar. Dobro. Jeste i možda Zoranu nešto? On Zoran. Pa Zoran Radić, kak zove već? Otac, jel? Ličite? Pa ja ga znam, ja sam iz Šekovića, ali znam kad je držao pub, ja sam svirao kod njega dole. Znači tu. Ovo kamera, idem iz Dobrenovca pješke. Ja. Evo, 5. dan, idem gore Urpe, kod Radića. Pa znam, kad izađem onda ću lagano se snaći. Ajde, sretan put. Važi, hvala. Prijatno. Prihvaćanje represije, metafora depresije, istina u fluktuaciji, panegirici, servirani naciji, beskrajno traženje korifeja, u svijetu poze i farizeja. Eto čovjek, vidjet ćeš dvije napuštene kuće, kaže kraj njih ima neki puteljak. Sad ovo je jedna napuštena kuća, ovo je puteljak. Evo ga dalekovod, ovdje.
Nešto mi sve tu miše da je tamo. Pogledaj, bacimo kojim što ima gore. Meni bi se svidjelo da izađe na vidjelo. Od to korist kakva je, kad ljudska narav takva je. Da ne prihvaća fakte, samo državničke akte. Zbog pomanjkanja vizije i viška logomizije. Dobar dan, dobar dan. Recite mi, kuda da izađem gore na karaulu? Gdje si pas? Zdravo, zdravo. Važi, gdje si pas? Gdje si kjer? Gdje si? Zdravo. Evo, krenuo sam iz daleka, pješkajući gore na Han Pijesak, to jest za Neriće, tačnije. U Jazavče Rupe, ako znate. Kada obiđeš ovako, ideš okolo, znači ispod ovda. Znači ima put koji može traktor... Pa zna, ja da ne skreneš samo lijevo. Znači, imaju dvije kuće kad izađeš gore. Tamo prođeš te kuće. Sada ti znaš možda da izađeš gore, potrefiš ovaj daleko od 10 km. 35 je desno, malo više. Dobro. A ovaj je bliži ti znači kuda on ide. Možeš izaći prečicom u neku Čađevicu gore. Znači držiš se daleko od ovoga, evo te, ako ćeš da ti kažem. Ja, znam, skonto sam imaju dva, ja. Kad izađeš na to brdo, znači gore popeneš se, ima neka voda, točak neki tu, korito neku, livade, prođeš tamo lijevo i malo ideš još dole i spustaš te na asfalto taj. Ja, to. Taj što ide iz Lasence za Pijesak. Ufatit ću prečicu pa lagano. Ako ćeš tu? Čest cuku. Nije da vidiš neću. Jesi? Nemoj, ništa. Ništa, ja se šalio. Ne, neki dan, tamo ima jedan mali, u Lasenici kod neke četke imali ovoga šepanica i dobili malog. Ja nešto da je dam, jebote kad je on mene napuje. I ja, neki kišobran, šta ću ovako ja, za onaj kišobran, poderan kišobran. Pa ja imam odu pederši sprej za odbranu od pasa, na bazi ljute paprike, ali vidim da ste i tu pa ga nisam ni pripremio. Znači ovdje ovim putem dole. I sa ovim putem ideš tamo, imaš okolo i... Gledaj taj daleko. A vidjet će, to je ovo, jo. Ja. Drži, a evo te uga ovdje. Kad se popenješ u tim kućama i kad kreneš tam od kuća, kad dođeš kod njega tu, onda ćeš vidjeti malo tu nego jebi ga, ima neka stadica otprilike gore. Važi. I gore se penji. Važi, hvala vam puno. Sve najbolje. Ja nisam pričao. dobro ste mi objasnili, nema šta. Evo će me cuko sad vam 1 na 1, a? A nisam kako. Pa jeste, dobar je. Ćao. Evo idem. There are many rocks on your way, where sometimes there are rivers but no bridge to see, but there are many rocks on your way, where sometimes there are rivers but no bridge to see, but Evo ga, 35-ica, 10-ka. Znači staza je negdje između. A ljudi, ja vama ne mogu opisati koliko to strmo izgleda uživo. Evo malo planinariti, ja bi malo zahtjevnije staze. there are rivers but no bridge to see, but it's sometimes you won't see the sun in the sky. It's sometimes things I could for no got to die, but we're sometimes there are many rocks on the way. It's sometimes. Idem, dobro je. We're sometimes let's get
Treće godišnje doba je tu, druže. Imamo zimu. Vidimo se na vrhu. Kada sam se teleportovao u neki decembar nešto, u Spec Ops kada sam se teleportovao one mape po zimi, tako se osjećao. Duba, ludilo, hladan vjetar. I šta je tamo, tu je glavni put valjda. Pređem glavni put i snalazim se prema rupama. A izgleda ću morat obući još nešto. No, a druže, nenormalno. Dobar dan. Znate li mi reći, breza čih rupa kako da stignem ovdje prečicama nekim? Šta misliš? Iz Obrenovca i Srbije. Sve pješke. Evo, 5. dan hoda. Pa eto, jebi ga. Pa hoću, ajde. Pa ima neki sandvič, mislio sam sad njega da stučem. Pa on mi gore. Ma, pošć ja, Slaviša. Drago. Mile. Slušaj, ja imam konzervi, malo kljeba imam pola. Ma ja ću pojedem ovaj sandvič, on me gore čekaju, spremim sam što da jedem. Tako mora. Malo odmah. Smijem ovdje. Obučen se jer ovdje je nenormalno hladno. Pičići daj. Kaže on da mi treba jako kratko preko livata. Ti, Slaviša. Jel hladno tu uopće? Nemam vatri, jebga, nisam ja. Hladno, sad ću ja se obući, imam ja slojeva. Sad su mi mještani ovdje objasnili najkraćim putevima kako da stignem ja za Čirupe odavde. Ne bi trebalo da ima jedno 5-6 km. Šta je ovo je? Crta je sad povučena, posljednjih ropta je evo kraj, za neke bolje ishode, jebi ga nema vremena. Kraj puta, drugi neki put. Ovdje 40 godina niko nije prošao. Ili se previše davao, tražeći sebe, zaboravljen, osjećaj da nestajem i ostavljen svijetu kojeg ne prepoznajem i ne shvaćem, ostavljam trag da mogu pratit me zbog osmijeha u koji možda sam ne vjerujem. Zalutati u šumi, savršeno osjećao. Previše se spuštam, nešto mi se ne sviđa toliko baš, ali eno onda kod ide malo uzbrdo, to je na dnu ovog spusta. Ajmo na sredinu. Ovdje malo. Bear Grylls. Kad bude gledao ovo, sjebat će se ligati. Ako već nije u penziji, penzionistat će se. Sada. Da li sam sve napravio na svome putu, sve poraze prežalio, pružio ruku, ostaje samo prazni stih i obećanje, a kad bi opet dali bih sjebao manje, zaboravljen, osjećaj da nestajem i ostavljen svijetu kojeg ne prepoznajem i ne shvaćam.
Fuck. Sad sam u kurcu. Snimio ovo nisam. Mlađa koga? Neki šumar ili domaćin? Čuo sam tamo kola. Sjećam se ove kućice, šta je već. Aleksandar super Trump ovdje živi. Dobar dan! Zdravo, zdravo! Jazavčije rupe. Koliko ima? Odlično, hvala, prijatno. Stižem ljudi Urpe za jedno pola sata, sat. Ne mogu ni ja da vjerujem da se to dešava, a samo ovdje, brate. Ovdje sam prolazio masu puta kad sam išao u Urpe. Autom stalno, veliki like. Svi ovo treba da radi. Nešto neobično, inspirativno i postavljati ciljeve, planirati granice. Sad kontam šta bi bez ove opreme. Decathlon je živ ti meni bio 100 godina. Ja dolazio kod tebe i kupovao sve što mi treba. Daily Expressu također. Razvozio milijardu pošiljaka svake godine. Meni intimo, svaka čast ekipa. Jako ste mi pogurali ovu moju stvar. I sa vašim proizvodima, cimanjem, gorivom, snimanjem. Ljudi su mi dostavili ljubavi i sve što mi je trebalo. Ja sam po njima vratio za BG što mi nije trebalo. Odvezali su me tamo u Obrenovac odakle sam krenuo i sve to. I naravno planinski kamp Jazavčije rupe, neizmjerno, hvala. A čim sam im rekao šta planiram da uradim, oni su rekli ok, mi ćemo te sponzorisati. Bukvalno u roku od 5 minuta sam primio mail od Decathlona i rekao čekaj. I Decathlon je potvrdio i oni su rekli nema veze, mi smo već skupili pare, šaljemo ti sutra. Inače, nisam slučajno sigurno izabrao da idem baš gore. Gore se poštuje samo kultura i umjetnost. Zdrav duh, zdrava priča. Hvala bendovima što su odobrili da koristim njihovu muziku. Hvala i meni hvala što sam izgurao. Ne još, sad ću. Zajedno tonemo do dna. Sunce otvara nam novi dan. Zemlja se okreće zbog nas. Ovdje počinje Republika Jazavčije rupe.
U trenu ne vidi se kraj. Bolje trči da te noge nose, bolje da ne staješ. Teške, umorne i bose, zalet ne prestaje. Halo? Pa evo me negdje vamo kod Visočnika izgleda. Čuo sam da se ja za večer rupe smor pa otišao vamo. Čekaj, ću ulazi u Pijesak. Šalim se, evo me bukvalno ispred kampa. Ovo izvode na glavni ulaz. Ulaziš na glavni ulaz, jel? Na glavni. Pričamo samo u mislima. Kako